insya indwara z'abantu barakira kukwatwa kandi nangwa na nyamwazo tugiriho okushujuma mu myaka mukaga nko twaza nka region so icyo kimwe na hati tukiriyo turi kureba kuko by'amagara biragenda muri Kigezi konkera izoba na nyenzire ngo tugambe ahari Kabale abo kuba nitwe tubere turi koreka ko Kabale rikora umucira munonga by'amagara nko bitwaza yes so yatwameza kurunje ngo utari mu indwara yone barukireho indwara zemune za burijo kuno no shamushija tugukanyaga Kabale hagwe indwara ziriyo n'ibishonga amanyasenyiga korukora ibintu kebyo konka ziri manageable now ashonga y'abacara twemere tutabacara barija mu irwaro kurwa kuzara barija kucebeza abana barazarurwa mu irwaro linga kandi kindi ndebere side zo ku umushaba mu kwasere no mwana muto arunaza kwegita nawe twine teenage pregnancy as an issue and I Constantino webare mnywane wetu kana n'abarebi ba TV Tayari West koku yatubuza muri Kabale nitureba abacara kuzarira mu rwariro tweyongereho abo kwatu mu biceka 86 harigana abacara bari kuzarira mu rwariro konka tucinemu ekizibu abo kube cyo kubanza abacara baracebezenda mu myezi yabo yo kubanza 3 bamaze gutungenda bakiri bace turi habicweka kaga harigara mu myezi mukaga hingwire in the first 3 months after conception yes myezi umukazi yagirenda turagira ngo warengwa kuza mu micwe oshemerere kuzahisha irwariro ukashujumwa tukamanya yaba kinenda so tukirebere ngo abacara abaragenda mu myezi yo kubanza bingi tibari kuza kucebeza kituma ubundi baferwa ubuhereza bumwe ubashemere ko baratunga habo kuba umucyari twe turagira ngo yamara kugirenda kaza kucebeza mu myezi yo kubanza kiratuma yeja kumara emirundi 8 iraragirirwe kitongore cyo by'amagara ngo hakiri umucyara yaba inenda acebeze emirundi 8 konka turebire ngo ibiceka 20 harigana barija bacereregwe kandi kituma bafego guhereza ubu turahereza cyo kubanza umucyara yija kucebeza kare turamucebera tumanye ndwara ezirabasha kuteganisa umwana barazirarabira mu kuterana kebihoyo turateganisa abana munonga tumena ngo wazara umwana muce cebere ko kasirimu kwena ngo tukabasha kuturira umwana abo kwa tucareba ngo nobu lihanga ritereho amani tucatunga abacara abacazara abana bina kakoko kasirimu kandi cyo cyatuma kiraretwa abacara binji kucebeza enda bacereregwe abo kubati baraze no kucebeza mubemanya kuko bari cyakashatu cemereye kureba ngo umucaro guyamanywa yamanyishaga maye narishi blood group abo kuba binji bamwe bari kuzara barajwa munonga betenga shagama so wabaracebeza kandi uyizire kare kiramanywa cyamara kumanywa utebekanizibwe orebe ngo weje kuzara no mirwariro oine eshagame yo kuyibara basa kuhereza cyakashatu notekwa kuba ucebegwe hari abacara bamwe orashanga bine shagameta yo mushija no mukaze tari etarakorenganaje resus factor etuma abacara bamwenda zaguma zirarugamo ahabo kuba ishagama zabo tuziragenda je kurundi tutakwatagana kurundi so turacebera hereza burunji kugira ngo cyarogwe atakabasa kuferwa umwana tubayambe kugira ngo batakatunga umushijo n'indwara emwe erakira kuhamenda z'abacara munonga so cero yangu watunga wacebegwa watunga mbazi go kucingira kugira ngo takabasa
watunga n'akatimba kensiri bukiri kare kugira ngo kubota kine wakaryamamu twabuhereza ubutimba bw'ensiri so ndi aboko mucara wenda urayisha kucebeze ndayo kubanza ararugaho ayina katimba kugira ngo yamwe utakabasha kugira umushijo mubwire bworabo y'inenda bongere bakwe no mbazi kuzibira kwato cyakana turahereza umubazogwe ubwo kugira ngo bundi wogereshaga manje turabustinga nashi turongera ngo mukazi yaba inenda agireshaga meri kumara so yamara kugeshaga meri kumara aho kandi twe ndikimanya ngo mukazi yari kuzara arafiye guheshagama so turena ngo tubustinga nashi twongere eshagama yarabayine ayegesibwe nahakujya ahebwe imaze kongera amashagama okureba ngo yaguma ayine amagara maro so twena ngo abacaraba abije bagirenda bati aze hirwariro acebeze nangwaje no mukundwa we kandi tweteye muri kabare abarija n'abashija babo cebezenda cari kubimunonga twashyize n'ibicwe kama kumyana aharigana so orareba ngo ubuhereza bw'abacara bukuzara kugirenda ukuzara mu rwariro bucarebeka buryo bwo mukazi kandi umushija ari no kujunaniza bwa buhango munonga so ecyakana turebere ngo no muri kabare no bw'abacara bari kuza kucebezenda tucinemu abacara abaragirenda abacari bato ibintu biceke 13 aharigana abaragirenda abacari bato bari hasi y'imyaka 19 kandi kiramanyisonga abantigana wabo ina bantigana bija aba 13 abarija kucebezenda 13 baraba barije hasi y'imyaka 19 garasi so tureba ngo eco naco kiraletera kabimunonga waza kureba mu district ya Kabale mu myezi mukaga hingwire tufererwe abana kurugaha sanda 2008 inenda kwikabira 2008 umwana azegwe tufererwe abana barayikigana abo tufererwe mu ka district mu myezi mukaga hingwire abakora amanya umwaka financial ya national mwaka gwebye sente uratandika kwa mushanju hatu turaza kweza no kwa mukaga mwaka kuwa konka kuturebire twarambura twareviewinga data yitu okurugo kwa mushanju kusoko 17 twashanga tuferegwe abana igana n'abana benshi muteo umurebi weitu wa TV West abana igana ni almost village so kushanga mu myezi mukaga muferegwe abantu village yona ikafuke kaho oryakiriye kintu cyo kirashashana no kandi umuzere wena ukugira mukazi we ujyo mushija okatasa mukazi wa wakagirenda ukafega umwana enda kukora tware sente no kurebera orashashasha munonga konka ebice ebiturebire ebira leta okufegwa abana aba kandi biturena ngo uwo muri tuwena uri kutureba wabo ryo wakabare nare umunyaganda we na holi ebicemere gukora munonga cyo kubanza turire ngo abana aba bari kuzagwa bararuha munonga aza abana baba bari kuruha munonga kiratuma kura kwa kuzagwa kwabo yabazegwa ruhire abamwatina mane kitume ubundi yamara kuzagwa yafuka eca kabiri abacara baracira kwija mu rwariro bacerererwe cara ayije kuzara yije ari kuzara ushange we ubundi yabandisize muka yagezaho abanyabuzare bamugambire ngo azuraza kuzarira muka abantu bamwe baragambira abacara ati baza ati umucara baza kushemeza ogwe aremigwe kuzara twena ngo tubagambire abantu bakuzire nkesho twena ngo tugambira abantu abari kutureba ngo umucara abacara bamwe no barabe bine amagara barareba kabena amagara marungi ubundi urasa kugira umwana muhangu umwana cikamunda ushange ubundi amatako gawe gatarabasa kusindika umwana mwene cyo turena mushabe bacebezenda kare oze mu igwariro kare
okugira ngo zare omwana oine amagara marungi otakabasa kumufera. So tushaba ngu n'obujunanizibwa bwaitu okureba ngo cyo kubanza twacerererwa muka okuzaha amarwariro okugira ngo tuzarire mu rwariro, twamara kuzarira mu rwariro kugira ngo tubase kugira omwana oine amagara marungi kandi tuhikeyo bukiri kare abo kwa waracebeza. kandi ekindi twena ngo tugambira abaturikiza amarwariro gaitu gaho ari kuba wari kucebezenda garareba tato kumucara wa Alfred okurugiro kwali bamushemeza kabiri kashatu mwene utaretega kuzarira hirwarire ohereza ati mweniwe ureta kuza kuzarira mu rwarire barashemeza ahabwo kuba uba kushemeza emyonde eshatu ubundi wazara umwana wa kana naco urabasiteko urashemeza. So twena ngumutware ko kichaburo utareba bashaho ukabareba nkabazi bawe aho kwane chaburo cyurunye mnonga barareba habacara bajeta kumucara kugira ko kwari no kwahakozirwe arabasha kutija kusindika umwana mwene twatura kushaba ngwiwe uje kuzarira omurwarire eri barashemeza. So tutungire mechizibu abacara abo barohereza baze kuzarira amarwariro amahangu ubundi zika ngashamu kagaze kiro abayayishire ati nyowe kuri ati ndaje basize kuzayo neja kuzara. So kituma okucerererwa kutungo buhereza kiba kire abako urinka butanda ni igomborora rimwe muri kabare eri hare munonga. So washanga mucyaro guhisha shaha mukaga ubundi yatandikirenda umuka hati ya kuruga kuza butanda kwikakabale kwikarubaya yitwine Dr. ni kilometers 30. So urareba ngogwe araba yata mwana hakatezo kamane kitume no mwana yaruha abase kwihamu okufuka. Ekindi turebire abana bamwe barazagwa batayikire kandi abana abarazagwa batayikire ubuhereza bwaitu n'uburabe hatiya bweyongeraho mutindo kunkana bo tukizire kubafego. kandi ibintu bimwe biratuma abana ubundi bazarwa batayikire cyo kubanza no kutunga indwara. Washanga watunga indwara inenda tiwaziragurira tiwahereza twagamba ngo ze kucebeza bukiri kare tibamanya yawe ine ndwara zaraba mu kuterana tibamanya yawe ine umushijo urabasha kushanga wazara umwana utayikire. Cya kabiri abacara bamwe barakira kujya kubi kandi binenda no barabe barahabugwa konko shanga mu cyari gamba ati nyo wanje ibyo kujya tibibaye kiroriyo. So kituma mukazi yahuruka ati nemane no buyozara umwana hikire konko shanga umwana kiroze zirince munonga turagira ngo umwana talisti ashemire kuzagwa ari higuri ya kiro 2.5 so konka cyaba kirungi umwana yaba yine kiri 3 ndacobere kiri kirungi munonga. So wali so mucara kubi nacyo kirasa kutuma umucaro ogu yazara umwana oyine kironche nengo ubundi aje kumuzara ibiro bitaka cya kashatu ekiturebire umuhereza bwaitu no shanga umucara aramanya ngwe buri kuzara akiraga kuva munonga nangwa n'abashaba mubara kimwe n'ubwo zara munonga ibicuye kikumi na 4 binakugambe bicazarira mu cyaro oshange we arenda kugezaho kugira ngo azarire mu cyaro. So kitumire naco cyayongerera akufa kw'abana abo ko mukazi najo munonga aruha ayija abayayikiraho umwana nyinende bayabarukire oshanga nawe turi arikufegwa nyinenda nenga tumuferwa abo kuba muri jinyezi mukaga tufererwa bakazi mwenda kandi abakazi mwenda bakufa bakuzara. Abakazi mwenda aba buri mukazi wena turebire estumire yayihaho okufuka niki okushanga bamwe bakija mu rwaro bacerererwe abandi bine bizibebyo ibagambirwe kongo kuza mu rwariro tarabasa tarena ngwazeyo. So twena ngutushabe munikirungi kureba ngo umucarogu yashaba yacebeza bukiri kare yahebwa
ubuhabuzo buri kumara yatebekanisa je kuzara kwe abo kuba watebeka wayetebekanisa baza kushanga oyine ubwenda kuzarira bwo kwataramo umwana baraza kushanga oyine okusigamuka abo kuba waza kuzara kiramanyisa ngo eka yawe esigare hubusha oraza kumanya umuntu uyinjije kuba ndi mwirwariro nawe noha oraza kumanya umwana wanje yazarwa ndija kuguma ndamutereza ebikato abo kuba turashaba umwana yamara kuzagwa ashemerere kurebererwa akahebwe bikato byona bye atakashyize myaka 2 kunga turebire ngo bamwe barija barenze myezi imyaka 2 atakamaraga bikato byo kucingira umwana kandi mwena murakimanya bari kutureba ngo ubusheru kaburita abana kuba munonga ingwara ya muhinya ya polio ekabera kuba abana munonga so twukuba abantu beitu barahurira ubuhabuzi bweitu tukabe tutacina abana abarafuka bari kuzagwa tukabe tutacina abana abaratunga bizibu bamaze kuzagwa ahubwo kubo kubareberera kikabe kirunji abarebe beitu ekindi kiturebere tubire ngo abana baramara kuzagwa bamwe baratunga uburwere shanga yatunga uburwere butanshira kureberera inkundi yo mwana aho katuragira ngo mwana yamara kuzagwa umukazi ashaha mukaga arebwe ibiro mukaga bashobora murebe sande mukaga ashuraze mirwariro bamurebe kuko ari kucira no mwana kwari kunga turebere ngo abacara abarazara baba bajenzire abaragaruka mu irwariro tibarahika ibiceka 30 so yazara icyo kugira ngo aje kugarura hirwariro yaba yagerizeho ajyagaruka ari kuteze bikato sande mukaga se ibiro mukaga turigira turi mubona so kituma bamwe bagirira ebizibu umwana yagirira indwara bamujyambwe no hari jinkundi yo mwana irokwe usigeho ishijya kashenda usigeho amashegente ibintu bitakubaske bishaka byongera okutuma umwana yagira ubugwere tufegwa abana abato tucatunga ekizibu icyo kushanga abana pareje yitu narishi abacingirwe bararenga ibiceka 95 harigana ngero tukabere tutaraferwa abana bari hasi y'imyaka 5 ngo bisigwe kiconga so tureba ngo ibimwe birarituma abana babafuka nabo abaratwara abana bari kuza kura kwihame byino kushariso buro ahubwo kubebyo byona biratuma wayigurira umwanya gwo gukoko taha mu mwana kandi ndena ngumukimanye ngo abana barabakiri bato okugwanisa ngwara kwabo kurakukiri kuce so kwabo kuciri kuce kiraza kutuma iwe ebyo byo kumutaho ibyo mbazi biri kumuhereza n'ecyaro abo bari kumutwarira abakekurungo mu cyushare abo barabasha kutamuyamba munonga so twenda ngo tubashabe ngo umwana iwo umucara wajirenda reba ngo washebeza yango wazarira mu rwariro kandi umwana yaguma yakuratirwa mushaho koko abashaho beitu baraba bakuragiriye aho kwatukirebere wayesiga abantu abecaro emirundi mingi turabasha kushanga twatunga umwana yayihamu akabi kona munonga eco ni kimwe ekiturebere ecyakana abacaraba bamwe bacazarira mu cyaro okuna nakugambire abacara ibiceki 16 harigana muri Kabale tubarizarira mu rwariro so kubarazarira yokwe ubwana butara buri kuzagwa nangwa n'abazere bahutara ushanga cwekire mu cweka byo bukazi umwana atungire ubutamu hamutwe aze byo byonka aro narebere ahendekire no mukono aho bakakurura bakuranga bari kuzazente umwana bamuhendo mukono cyaba ikizimu nonga so twenda ngo tushabe andi ubwo ibyo bintebyo birahutaza abana bari kuzagwa biratuma abo bana abo twabafebo actually turebere ngo mu bana abo barafika bari kuzagwa abanigana ibiceki 14 harigana
barafuka ahabwo kugira ngo barafunga ubukuhutara bari kusaba so twena ngo itwe turi kugambira abantu bari kureba Tayari TV wese unikirungi umukazi wawe yazarira mu rwayo aho kwa kuzarira muka kwine bizibu bingi aho kwaturebere bamwe abana baratunje yakakoko ka sirimu abandi barahutarira kuko nakugambira abandi baratunga izindi ndwara eziraretwa okuzarira habi aho kwa wazarira mu cyaro urabotine bintu ebiri kumara ebirabasha kurinda umwana ogunangwa bikarinda no gumucara okugira ngo utakabasha kutunga indwara aho kwatoramanya no gumuntu uri kuzaza aryata aya arabasha kuba yine kuvuka sirimu umuryo ko kuzaza ushanga yabasa gutuma we niwe watunga n'umwana wazara niwe so twena ngushabe transmission yakakoko gwe kuzamwana possibility yo kugira ngo umwana yazara ubwo yahenda nakakoko n'impango munonga ahabwo kubitwe mukazi yazarira mu rwariro umucara we ayina akakoko ka sirimu turaba turikino mumaze gutwahereza umucara ugundi tukahereza umwana kugira ngo atakabasa kutunga akakoko ka sirimu konka washanga iwe umwana ari kutunga ari kuzarwa mu mikono y'umuntu wotoramanya no kwayemerere yo toramanya ko kumucyaro gwa yemerere toramanya yacebeza ko ka sirimu abo kubitwa mukazi yamaze imyeze 3 cebeze yayikira kuzara barashobora mugarukemu barebe no kwayemerere bashanga tinika ko ka sirimu bamure habule gukora basa kwerinda kandi bashanga yina ko ka sirimu atunge ubuhereza atuno mwana atunga ubuhereza ubura basa kumuzibira okwata agakoko ka sirimu aho kwa myezi mukaga tungira abakazi barayiki 10 abarayika 20 abazera abana bamwe baratura nakoko ka sirimu abandi nibashya so urareba ngo akoko ka sirimu kacayine chance yo kujanjara kurugamuzere kuzaha mwana aho kacine abacara abaragirenda bine akakoko ka sirimu nangwa tucatunga n'abana bato abarazagwa tukabacebera tukashanga bina akakoko ka sirimu so kandi ahitwobere twayika ngihanga tukabere tutashine mwana wena urazagwa akakwatwa akakoko ka sirimu uri akakoko hamuzere abo kuba turagira ngo mucara acebeze kare twashanga ayina akakoko ka sirimu atungo mubazi gucendereze kimwe bukokobu okujanjara kurugamuzere kuzaha mwana ku rugiriho kimwe abo kwa bakikuzire bona bazera abana babo batene ko kasirimu so mwene tushabangu n'ikirungi abantu bakorecho bamara kukorecho kirabasha kutuyamba ukureba ngo abana abeitu bakura bine amagara marungi okay nshonga mwazihurikiza mwazireba kurugirira nkoku umushomesa w'byamagara yatugambira kino mugashogwa man yo mugenzi wanje mutayi wituru kutureba Tayari West Television okugira ngo kasta otasya okayigashi ukatweka omukazi ningi omukazi ukatwarenda uyu n'ubunanizwa bwa man okurebeka ngo umwana wazara iwe no mwana mwagwa mwina amagara maronji enshonga zona yazara bamu eco kubanzi waheza kwatwenda eco yinde gukora no kuza kwecereza okugira ngo abashaho bakwecumintirize bakushwijume bakwehenengeho bamanye niki ecyakobasa kugumya n'amagara maronji mpaka kusya hakuzara including na no kuhabura nyene kuko yaga mwe washanga nyene iyo mukazi wendo tine ko kurya omushija ntegateka oyu no buvunanizi bw'amana wari wa mukazi wo yagirenda oyecwe bufundi na buhoro orebeke ngu ubwo mukazi wa murondere cyo kurya otherwise yaba tabwine cyo kurya yashonga wazurira araikire kuzara umwana atahishire yaba hikire alaikire kuzara umwana ayinera atireta herejeta eratirinche munonga kandi koko umushawo yatugambira umwana ashebe kuzarwa at least yagizire eratirinche 2.5 kg kandi bukiri kirungi kugira ngo yayine ni 3 aho naya yereka amagara maronji now Alfred ariho enshonga yo agambo
y'abacyara kwanga kwija mu irwariro baka optinga kuza umube bishaka hari iki tukukirakura it's about delayed delivery. This kind of this woman will tell you ngo hatiya nyo bampanikire nagirenda ameze mwenda gahika konka tinaza harenga makundi wanze ngo yamare nenda is it 18 months. There's somebody who said ngo namarenda nenda anje mwagumwe choka you think that achi icyo kwanza kiba kiresirwe ntabasa kuba benshi umukazi kurenza ni kiretwa cyo umukazi ukurenzya ibiro byashimye kwa nazaruro abo bituramaje ngo nameze mwenda kandi umukazi ubwo byarenga ashamiye gukora iki konka bwe nikibazi ko umukazi kumara nenda imyaka ibiri umwana ry'umuntu. Okay, webale icyo kubanza umwana atakamara imyaka ibiri mu nda arabasha kurenzaho ha myezi mwenda ubundi ahise myezi 10 nenga myezi mwenda neceka kandi twine ubuhereza kubutohereza mu cyaro abo kuba yabarisha mu rwariro ko kunanagambira aracebeza araza kwaburwa twine hanti atwine na bwa TV burareba umwana bukaranga umwana wakuzire akizobwire bwo kuzagwa nararenze biro yarenze biro twine imbaze y'ibarabahereza akatagira ibishe akatande akazara nali bale umwana ngo ni muhangu umucyaro gutarabasa nenga bya mikubi bibwe kandi ariho no kuzara bakushemeze ukwena ngo ugira eco n'abantu baricirizamo kandi twena turiciriza ngo abantu bamwe binte bibaricirizamo ubwo turabejesha ngo binte bimwe bikizire ki biriho shashurira marwariraga abashaho barabashashura umushara abazarisa tubineyo arategwa kuhereza ubuhabuzi ubushemerere kandi wabo renjirwe naco kiragambye cyatuma abantu bamwe bagira bazo abakazi bingi tibaramanya no bwira ubagira mwenda so aho ntutangira gutuzi nishonga ki cyakutuma umwana yagumunda kureza mwenda bamwe barabataramanya ibiro byatwarire abandi umwana arasa kushanga iwo wabo uri koko uri kumurebera utari kumurebera utari kura kurunje se utekateke ngo arenze konka kirabasha kubaho umwana arenze ho habiro ibiyenda kuzara bice tibinji ikirikirizibwa mu shaho kandi cyaba hecho abashaho bine kuko nakugambira barabasha kukitereza bakuhereze ubuhabuzi nangwa bashanga kirengeye cyetegesibwa ngo umwana uko umwana yaguma mu nda yabarenjigwe takamale myezi myingi nateko umwana inobwira gwashimira kubaragira ki arashora ararugamo so takaguma mu nda so nyenda ngabire abantu abari kureba Tayari TV West ngo otungo buhabuzi atawaye Tayari West TV sorry aba otungo buhabuzi ha muntu oramanya umukubu abuko waza hari mawe kaje mawe atiyabira umukikuru wundi taragire mu ishomero araza kuhereza ubuhabuzi kuko twirare ibintu biratambura abuko nibyo yarebire abuko we taragire mu ishomero ngo atunge ubuhabuzi bwo bwishomero kungaha twino mugisha ngo hihi buri gomborora mu ihango hari mirwari ngenu ekiratuma waza umuntu wahacaro ngo ko buhabuzi ukasiga umushaho hirwarira aho barabasha kubabuzi bwicire no nici kandi abashaho bariyo ko muri Kabale buri gomborora mirwaro rya resenta ya kashatu eritari mu resenta ya kashatu lirimu resenta ya kana emiruka kacinana harigana nenga cenda iyo ne mehere senta tu
harezi health center tuze zitwine hariho muzazi tari sarasa continental akore emergency delivery mukazi yija arabasa kumuzaza tumuhere byo kozesa kugira ngo umukazi atakabasa kutambura akazahare akazarira mu muhanda so twenda ngo turegambire abantu abari kureba tayari TV ngo ubujunanizibwa bwanje ko mushija ubujunanizibwa bwanje ko mucara no kureba ngo natunga okuhabugwa okwikire kandi nakwiha amukugu amuntu yetegereza ecari kuhabura abo kwatungira abantu bamwe ushanga warajata ati umukazi wanje bakamuroga shitime atazara bisho burogo wawe niwe bagomba nyokozara we bisho nyina nyokoza nyina zara wo mukazi araroga umwijukuru ngo atazagwa we tari kwenda mwijukuru mukazi ngo akamugirira imicumi biyamuhana so ibyo nentekateka y'abantu baretegereza tindateka ngumawe hati aranga umukazi wanje kugira ngo nywe arufure ntagire umwana aho kuguno mwijukuru no weshagamaye arategwa kubalenda ngo nawareba umwana so ndenda ngo ejo ntekateka y'abantu bine bagiheyo tukure umutekateka tukure umukwetegereza kandi tungo buhabuzi obuyikire twine abantu bamwe barajya ngo barakura uburu mushanga abantu barashara kifuba ndebire bariruka naruke kuza amukikuro urabukura muri nyabushabe ndi kumwegesa namja tubeshiwe iki cyo ri gukora ati mbweno atubaga barugira abana atutabwire abana barafika tiyamanya ngo ari kongerera abana bari kufuka abo kwaturebere mu marwara abana barija bari kubi nangwa tukafego abana bamwe aho kugira ngo bayikire mu marwara bagireki baje kongati cine abaziri bacatambara bariruka baratakazaga ho mwishomero tinene cyaramanya uwayina kagiritike kamubuza ntibesho bugirito gora kozesa uburi muntu ayinake yati atabo ko akamanya ngo haro sirimu kongana ubwo tindabere shuwa abo kwatarabunyereke arakata mu mizi aragatera akarakata mu mizi akasharonge akashara nondijo zonyenda ngwishabe abazeri beyitu abo muri kabare umwanya go ntangwa nabari kureba tayari TV ngu n'ikirungi kubuzamirwaro katunga yo babuze nangwa urabasha kutunga umubazogwe gwekishaka bunke cyo kugira ngo bashara umwana wawe cherinde aho kwati cicire kigwire kirabasha kutakateza hamwana okutuma yatunga kizibu eciwe utajyabasa okubasa kuhindura aho katungire abana batunga complications ngeshora kura umwana ngo ngo mi ebyino niki so nyenda ngo umwana bagende bari basharenji no mwana atune arenda kugura agize dentition ameno gamezirege ukirikare we yaza yagakura yasharenji no yatunga umwana yatunga ndwara so twatuma cyayongerera habubwanigana ubutferego so nenda nguterera umuranga nyowe niwe iwe uri kureba tayari TV West ngu turategwa kwatanisha twena hamwe ukwena ngo cendereze kimwe okurwa okufuka kw'abana baratushasha abo kuba okufa kwabo ebintu bimwe baratuma bafuka no kutafuka yo kwitwe kabazere ubutafa yo itwe abantu baratura mu byanga n'abacara binenda obundi nangwa no kutafuka yo kwabashaho kugira ngo bahereze buhabuzi uburi kumara so nyenda ngushabe abashaho nabo bacireje abacaraba mu marwariro babahereje ubuhabuzi uburi kumara bamara kubahereza ubuhabuzi uburi kumara tume ubundi twacendeza okufuka kw'abana twacendeza okufa abacara bari kuzara twacendeza okureba ngo abantu bamwe batunga ebizibu abana kutunga ndwara bari kuzagwa ndekintu cyo busasi kushanga umwana yatunga ndwara mu ahitwa hika kakakoko ka sirimu ahabwo kugira ngo muzerewe tarakuratirire ukuhaburwa narishitaragira migwaro akacebeza bukirikare okay yes nitwisha okukwata mukinga nabusha tukangoka cye omutuma bw'abashubuzi kinga nabusha then tugaruke
tumarire jinshonga kuba shonga zinakakwate n'amagara g'umwana n'amagara g'omuzire we mama ni nyinji kandi turatekwa kuzecho mintirizo kurunji kugira ngo iwe wakimanya kurunje cyo yine gukora umwana kugira amagara marunji na nyina kugira amagara marunji kace umutima bw'abashobozi tugaruke Hotel eresra uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukhereza breakfast ngakatogo omelette rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na cyamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoke echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 In the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses. At 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Ona umplotsi kumnavthano nomsho ezamiteyine katete Mbarara City uburi kuthunga meyawe haza kandi kwinyena plotsi nunje zindi omyanya mirunji amhanda yona erukutaha nokushoro muri Mbarara City Bushenyi Road omchiyeje 5,000,000 na Kashaka 10,000,000 Masaka Road Robiyenje ya Haspira 2,300,000 na Kanyarye 8,000,000 Kabare Road omurchece 5,000,000 hamwe na Karamo mukategura 8,000,000 Ibanda Road Ishanyo 15,000,000 na Ibanda Town 25,000 no basa kushashura hitreka echa percent ya 30 rere zirasugare oshashura hagati ya meza 3 nyabura we ija office zaitu Mbarara Chosiga House Mackenzie Street omanye birukuchira esimu not mushanju atanu na mukaga 85 Amity Realtors Limited. Amazina ganje ninye Mr. Quality ikurwa mu UNBS. Naija kusyaho obuhabuzi amitindo y'ebintu. Orukwetebeka nsizagura ebintu oyine kumanya ebi. Waba n'obuteka ekipimiso kyawe nari minzani aha mwanya reba ngo wakita omwanya oguhami aho omuguzi arukureba gye. Ekyo nikireetera minzani nari ekipimiso kyareebwa gye n'okwihaho kubanganisa okwibwa. Waba n'ogura amashita aha matundiro gago reba ngu aha kyoma hariho entaniso hagati y'amashita agaraga kugurwa n'agariyo nigakura twakugurwa. Reba ngu akarikubara amashita kateebwa aha zuro ogumerere reba aha kyoma bw'amashita g'orukwenda kwetantara okwiba. Obu bwaba buri obuhabuzi aha mitindo y'ebintu. Natsigara ndi Mr. Quality okurwa mu UNBS. Everything could be end.
mpenkoni yakweha utamuha umudu nokora ekikire wanywa mpenkoni nushumurira kushemererwa uhuriro bunuzi na nobusinge nuenda kuchamuka mpenkoni rigenda yachi nicho cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge icupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Webali mnonga mjezo wanje uri kutureba Tayari West Television kandi nenda kutabarusi yokwe okurugo mu kahumuro ko butuma bw'abashubuzi kandi tugaruke naho hatu mu studios. Inshonga yitu turimo na amagara marungi go mucara amagara amucaro yinenda okuruga izoru watungenda okusya ayizoba eri wazaro mwana wawe. So aho bantu bo no kugumizamu bwanyuma yo kuzara kuko umwana yaba ari very delicate waruga yaheza kuzarwa areta ngo bureberezi bw'amani izo ngwaro zorahura ngo nimoni ebishonga baroyinde kureba ngo amureberera kurunji embeho tiyamutera mwene ibintu byinji bine kukorwa konka bimwe bisitaramanya turabyiha mu irwaro bimwe bisitaramanya ubwo buhabuzi turabwiha mu bashaho nabwo cyo niyo nshonga zitira tihine eci ihanga kereka ekorera kurunji yaba turaferwa ubwana buto bigozi ngoku Alfred yatugambira abana 10 in the first 6 months of the financial year abafikira baniga nabo it is almost close to a village abantu bari mu village yemwe hata abona abantu binji hata ko kuferwa abantu 10 mu village assuming ngutwagwa turaferwa tuturabasa gushanga population yawo kandi habo buremeza bw'amani nabwo eco ba Alfred aba nico kurera bakutura bakwehanangiriza bakwegisa kandi kwegisa tukahwa uko abantu binji tibaragurira mugambire kintu takukurira muja mushawe wayika bwanyuma yo kumucebera no bakuba ikitosheme kuzarara muka kuba mwana ogoyire ne muhango arete kuzarara mu mikono y'abashaho bareba ngo kireta gisa kushebeza bakushebeza izo ryo kuzara mukaza kwa tumuhanda yigumira umukagira ati yabo areta bakikuru bo kumutera mizi gwaza mukazi bahenenga eventually kuza kumukwisi hano ya Kabare Regional Hospital ngo yafa na ibyo nizo shonga zituru Alfred wagamba abazire okwetantara okutwara abana baze kubashara guruhuru umwana umwari ha infection we have an example in Kabare umukazi mukikuru aratangu baramwikiza mu aratamba kandi turamanya ngo ibintu by'Kinyakare traditional healers abahereze bishaka there is a level at which they are believed in abantu barabikirizamo mwina yakire ko kwegesa abo bantu abaryokwe barakoreje mu mirimo yo kuhereza abana because nagambira umukikuru nka Dororoze ari na outpatient department ye irasingeri kamucerere center for kuza tuwa kuzoshanga amapiki n'amamoto gapaka y'abantu baruga Kampala Masaka baresura ubwana nubwo bishaka ubwo mukikuru murabegesa. Okay, webale Minister of Health ekataho guidance abashaho kushira munonga traditional birth attendants nangwa n'abashaho b'ikishaka hati bine ngenderwaho kandi tindamanya nangwa no mukikurugo yaba ine license ramwikiriza gwahereze ubuherezo eco kubanza turabahabura turabegesa abo kubo bundi kirija kutwara ubwire kugira ngo abantu bareke kuzayo siyabera kurakurana abantu niho baretegereza ugatwino n'abantu abacyayikiriza kugira ngo bandogire ndaza kureba umushaho ubwo wicishaka
nangwa agire ingwara y'umutima nayo agire ngo bakamugira ki bakamuroga agira umushijo ngo bakamuroga so konka abantu abo muri Kabare ariho twabavuganaho tukizire ko bavugana abo kuba resources zo kubavugana tiziramara nangwa no gumucaranyo naramutaye ho ndi nagambaho nawe tunga karangambira tati nyogo nibwo muri goma gwanje n'undi hakasete ati mwenu ndabasa kwija karekanta regulation narishi ebiragiro byihangeri tibiratuhereza mandate kanye Alfred nanga office kugira ngo gende urebe umushaha w'ishaka ukora mutwara mu police ke turayeba engaging no kubegesa konka ideally police ekabere erabazibira aho kuba turagihabura wiba ikora tibihiciri abo kuba abantu bamwe umuntu arabayine sirimu ushange aryoa umushaho w'ishaka wenda kumutambira mbwe sirimu yino mbazi gw'ishaka yabura umushaho umubazi gw'ikijungu yaje gw'isoto era ngutugambira abantu ngu endwara nyinji obundi harabasa kuba hezo ezi abo bashaho b'ishaka barabasa kuta kunke ndwara nyinji biceka gakenda na mwenda harigana biratambirwa mu rwaro so abantu beitu baze mu rwaro batungo babuze buri kumara ubundi yaba renda kutambura kuza kutunga no alternative medicine abayino buhabuzi urabasha kumara turaza kuranga ko twaba engaginga okwenda ngutu college nabo kurungi turimo nitumara ninyenda umbuyire bucyo ugumize mu marire ibo wenda kugamba kenshonga yamagara y'abacara n'abana twinde dacikanje kumara webare ikintu kimwe kinanyezire ngo ngambira abantu beitu no abacara kugirenda bakiri bato kandi kiratuma twafegwa abacara kiratuma nangwa twafegwa n'abana abo kuba abacara aba umucara yene myaka 14 ayinenda ino maro ine undamanya ayine myaka 14 ayinenda ubwo mucara gwara hakatezo kufegwa amagarage nangwa no kufegwa umwana kungakira leta abana bato b'imyaka ejo kugirenda cyo kubanza no kushanga abazere babo batari kubegese kiramara abazere tibare kubahereza ubwire bwo kubahabura abana baza mu discovery bonka atandika mu kuterana imyaka mwenda yaba yacamire yo ko kibe camane cya kabiri abana kuruga mu ishomero bakiri bato kikabere kiri kirungi umwana wo mwishina wahegwa mugisha go kushoma ashome amalesina yakana aze mu institution nenga musina ya mukaga aze mu institution kugira ngo aje kushegwa yakura abo kuba umwana mweshiko myaka 10 nako aratande kuzara ha myaka 10 alije kuzara abana bangahe kuzara ka so twena ngo ogwarare katezo ko kutunga ndwara zone zi warahurire zera mu kushamba na tisirimu tindwara ye nankeji yebihoyo amwe nezini so twena ngo tushabe mutuyambe kugira ngo tucendeze abacara kushanga baragirenda bakiri bato si buri umurego wa Tayari West mwebare abarei ba Tayari West kandi shabe abubona batureba no bujunanizi babweitu okureba ngo mucara yakebezenda yazarira mu rwariro yareberera umwana wo mwiciye ahebwo mugisha go kushoma tiyagirenda akiri muto twakore ibyo turaza kushanga twine icanga ecaro kitungukire aho kwa turaza kutunga abantu binamagara marunji mwebare nsibe kuji webare munonga iwe uri kutureba Tayari West Vision nyenda kumanyisa ngo nuko twahendera konka ibyo ugamba bya biri byinji Alfred yaturaberamo ibibi yagamba Kristo wabita mu nkora bizindi shonga nyinyi turabasa